Ja sam Nemanja Sekulić, profesionalni sportista, bavim se fudbalom, nastupam za fudbalski klub Budućnost i profesionalno sam u tome sportu. Prije par godina imao sam problem sa zubima jer na jednoj utakmici dobio sam udarac i jednostavno od toga udarca polomili su mi se 2 zuba i onda od toga momenta kreću neki problemi. I tražio sam već kod nekoliko osoba sam bio već na neke preglede tamo vamo i onda sam na preporuku prijatelja došao do Nikole Barovića sa koji su stupio u kontakt i onda smo polako krenuli u realizaciju ovoga moga problema. Mogu da kažem da sam prezadovoljan. Jednostavno, odnos prema pacijentima, odnos prema meni, njegova stručnost i taj cijeli plan koji je on meni pokazao kako bi trebalo to da izgleda, mi se svidio u samom početku i krenuli smo. Bilo je tu dosta posla, bilo je tu svega, međutim sve je to teklo po planu i kad se sve to završilo, bio sam više nego oduševljen onome čime on to, kako je on to napravio, kako je on to sve sredio i jednostavno baš sam prezadovoljan. Period oporavka bukvalno da nisam ni imao jer jednostavno nisam ni imao čega da se oporavljam jer tako je to teklo da je to sve bilo planski, hronološki i jednostavno osjećao sam se kao da ništa nisam ni radio, a bilo je dosta posla. Što se tiče njega, izgradili smo jedan prijateljski odnos i ono što mogu ja da preporučim svima je jednostavno da se sami uvjere u njegov kvalitet i u njegovu stručnost. To je nešto što bih preporučio i jednostavno preporučio sam mojoj porodici tako da bih preporučio i svakome. Radi se stvarno o jednome sjajnom stručnjaku. Po meni mislim da nema premca ovdje na našim prostorima.